Hiyang okay pwede po malan wow na rakso kon Pohnpei wow kisanan kan kolukan ko nanalang ko nan kanyay ko wow chororong sapal machail kop na koryaon kop na Speaker and Legislature sound ko pong lapalapakan nan paliensya momot sa government to chon Pohnpei unsak Pechawan luka kupuran korosong nan sapal machail Rongen Rahn watch. Ngay sarlin Nicholas mapan pechawan kalile kukurakan Hautapan sapal macai rongkan. Hoya cara lapan sapal macai rongkan kasarawian polis akatami riyagat riyaisak. Koryao. Hempasataran wain US 9 wain nebesan bacawan parak wain sakos. Kosilu. Site visit and palian CSP o MPA. Ho kapayaw sapal macai ran masanlangan wain Pohnpei. Rong sang kolonya wen Pohnpei niya ko sriyaisak payo wan pariya ko sriyaisak sapal machail kopnan wen Pohnpei Honorable Reed P. River pachawan yang chaweta kasaraw yang rechtan program and police sa katami riya ko sriyaisak me pachawan hopol pan kampan public safety and Pohnpei kasaraw watch pachawan uyaw niya option Pohnpei State Division and Fire or rescue me pacha luman option public safety Colonia Pohnpei. Nan programen rechtan tato kanakatan watch kop na pachawan uya chungal sakarata niya pachawan uya chungal kapungang taraktaran public safety Mr. Patrick Carl puwag yakak kasaniti tato kan polisa katami hampar yakot riyaisak. Irail Police riyak paman me pachawan chaweta program and police akatami watch hoirail pukat sang palian state, national o local government kan and Pohnpei. Kopna pachawan taulaw kasaleta irasilu me pan kaksawasa ho kalway railong nan tatokan training watch ho bilpan niya kalwa pan tatok may rail pachawan napapaliyang way. Irapukat yay respect the wow. Responsibility te puko o honesty te lalapach. O program and police akatami riyakot riyay sakwach pan pachawan ray ke wiki sakriyaw. Karyawan sapal machay Rongen Rahn watch pan yan rong nan sapal machay retion Pohnpei. Pachawan alatire rong me kasaleta menan anem pasataran wen yuwa sa chungal puko. Hen pachawan pachang ray labalaban siya kan and Pohnpei. Hen Pastor Carmen Cantor. Pachawan parakwa sa labalap nan markian wain sakos nan buchak pukanyap. Herculano Collar o nanalak sakos Susana Collar niyopsan wain sakos. Nananan Pastor hachungal tatak and parak. Wain sakos sa pachawan kasaleta ma wain United States man pachawan. Pachang wen sakos o ang tatongkan me irail pan kak sawasaki irail aramasan wen sakos o pilpachawan munya chungal kapeng ang government and wen sakos ang nukasamaw me irail pachawan munyang ambassador ho chungal chon tatongkan. Kasuluan sapol machay Rongen Rahn wat ye site visit and CSP o MPA. Palian rong nan sapol machay retion Pohnpei pachawan alatire rong me kasaleta me palian Conservation Society and Pohnpei CSP ken pachawan pachang railakan me ken pachawan chachok paliaset te rail palian Pohnpei MPA Executive Committee ang nuya pantato kan kapasa te update ang wasakan may rail Committee and MPA ken pachawan apapali o puen kin kak kasaneti sangan uyapan kasantiyan tatongkan me pan kakan uyawe na neweo parakan. Nan parwat queen watch pachawan uya tatok watch pon takapakain ho pachawan chapta niyakos riyaisak kayo len niyakos riyaisak silu riyakat riyaisak. Haralapan parwat ye light kanainay light pachapach. Ni pachawan way, fish smart, fish forever. Ho kaim saklan sapal machay Rongen Rahn wat yay ran masanlang.
Hungalangal pan mi minipit yang point 5 clock 10 minutes 5 sakay maisang ulal pan mi minipit point silo clock isak riyaw minutes lisak silo ni sowas hoye hungalangal pan mi minipit silo point riyaw clock 8 minutes 5 isak payong nipong. Rahn mo chang pan mi paliair ni nat limaw lelesak iloklukin pay na pan mi minipit riyaw lel silo pan tabakin o pan kak miyaw marmarakan kachaw o kaiwasa. Ninsaw chikan ranwat le ninsaw chikan yapang hang pan mimi ninat limaw le isak limaw. Iloklukin pay na pan mimi ni pitriyaw le slu o pan tabakin o pan kak miyaw marmarakan kachaw. Nialam le Rahn kauna pan mimi nan pungan paliyapang o palimasa ninat limaw le isak. Iloklukin pay na pan mimi ni pit silu len tayo pan tapokin yang ako marmarakan kachaw o kaiwasa o pan kak miya ngelen nan sapol. Rahn saraw yang pan mimi nan pungan paliyair o paliyapang ninat limaw lele isak limaw. Iloklukin pay na pan mimi ni pit silu len tayo pan tapokin yang ako marmarakan kachaw o kaiwasa o pan kak miya ngelen nan sapol. Wan lam ran ayo mimi ni tekere tuwaisak, wan lam ran ranwach mimi ni tekere isisak limaw. Wan sasongan kachaw memaratin nan rai ranawar isak payo, mimi ni insis serapon silisak tuwaw. O wan sasongan kachaw memaratin nan sampung wach, mimi ni insis isak point pa isak limaw. Pohnpei pan rasang kachpin glak 1 minute silisak 8 nin sauchik, o pan perang salam kachipin kelak 1 minit ria isak mensangan lakap. Main ko yay macakan au tepan sapol macail rongan ranwach kalanganan kubran koras o kasalilya.